Phengphe KHUA TLAI ma HIAN I beizelang Ziaktu Dr. J Lalramchhuanga MD Medicine Senior Specialist District Hospital Champhai Khowele kan India ram mai baka North East States COVID-19 case in punlam alapanzel ria Sarkarin kan thatna turber ni angain midang teron chungin in kharkhip chu alo potsei le ta a thaber tur ngai tu na sen hun lai taka huaisen taka ma la hi kan sarkar ho tu te an fakom hle mai chuti rualin mithen khadril ru ero a nual deuh ni in alang adik na chena omang din hmuna in chen thap big si lo a then kho sakhar salu tuk lo anom lain then khatan alung ngai thlak le theibok kan hmalam hun thir dan po a in chen lo thei hle bokang chuti rualin kan zawain ngai tu na kan man zaw deuh athula hundang ang ani tlat lo sipui len lai ani si COVID-19 hi nan na tharla mani achan chin hi akim changin hriatala ni lo chuti rualin ni tin kan hriat belzel zirmi ten an chui char anan nalan chu hun hi ni atanga ni som pali ani ti hi study literature chuak to te pom dan tlang puyani anan na ve to ten engti rei nge midang an kai thayang China anjur na pakhata chuan he virus RNA virus them hi shokle nara tang hian ni samli pakwa thlengin an mu hei hi an ni po in an la mu rei berani amai ro chu kha virus them an mu wang khan khadam lo khan midang kai chong thei khop virus nung infectious virus ala pai reng ti na ero ani lo tin he COVID-19 thlen tu virus big SARS-CoV-2 kan ti hi aphir puidang MERS-CoV le SARS-CoV-1 te ai na insiam dang lam chaka tin in kai chon theina chance hi an na veiten an ve tran tira asang bernia ngai ani atlang puin an kai atanga kar khatna an taksa virus rik viral lot tam berani chumi hun lai chu midang kai chon na sat thei hun lai bera soyani ain kolna dam doi dik tak mu chu ani to em adam doi ta na thania lang hi chinga velen chin me kani a dam lo te po pek ngal zel an ni atam zokin an that pui ima sela dam doi reng hi chumi khaminat na atan man thei ani ang ti ma hian en chin na trials tam tak pal tlang angai tuna chu tiang ang chu thei to pin ti chho me kani be se na sang tak nen tuna tanga rei lu tuk lova adam doi hi alo chuak theiang a vaccine lam hi le khovel ram sang ten thei to pan chua an research kal lai te cholin COVID-19 vaccine siam tumin tranan la tuna hian khovel mun sanga laboratory somli atanga somnga don lai na den chin meka atlang puin vaccine siam nan kum khatle achan ve IRA adwa en chin sang pal tanga ngai he COVID-19 vaccine ro hi chu an thei to pachakin an siama tun September thla a then chuan pe man turang hialin an soi hetiang hi kan din mun alani meka wangin adam doi lai vaccine an mu chua ma hi chuan a inven na hi man ro thaber ani rengang tunanga film khura kan zawaya kan kalzel chuan he shipui hi tuar lutuk lovin kan tam kho chuak thayang engwai nge kan inven thata ngai he shipui len dan hi adar zawdana zirin chhong thuman thena chungte chu chhong khatna stage 1 ramdanga changalak lu imported case tuna Mizoram din mun chhong ni na stage 2 ashivein abul naya omte akai chonna local transmission he stage a hi chuan akai chon ho contact ho chuela ol chong thumna stage 3 apudar tu berpo hriat hlei thei to lova mi puin kai chonna community transmission heng stage rang te hi he virus hian a indotin athen deuh zat mai ani kan du ber chu stage 3 community transmission hi thlenglo thei la o ti hi ani he stage hi kan thleng ani chuan mi pui za somriat hi ashi kai tura angai kan ni achan chu he virus hi leimi hring ta na virus tharhlak alani a ashik lo do le tu tur kan taksa ala omlo heng sen tu te tangse te hi chu a vaccine kan lo la deuh vek to a tu emo in lo kai palpo ni se a vaccine la chuan anat na do tu alo neya midang kai chong mi lovin alo ne thei ti chuan in kai chon na khai dia chain of transmission a topang COVID-19 na ero adang lamri a vaccine ala omlo thlata wangin tu po kai thei midang kai chong thei kan ni khovel ram chang kang berberan noi masa te hi ale lama chuan adam doi le vaccine siam lama tranan la a keini tan chuan awan nei thlak letling ngot mai an ram anwayang hian min han noi ve se chu arab thlak ngotang ani na hrechiang tu te hian kan chu thangam lo in soi thaina ani lova tu po in ni tin kan mu in kan share rengani hi chu states kan thlen lo nan sarkarin thei to pachua
ko ran NGO le mi puite kan tang hle hei hian ra du taka chu mek zel mani thua in kharkhip voluntary social distancing hi alok viau rualin mi puin kan zom dana in chen lo chung ko then khat zom thatak kan lain then khat lo zom thalawan an mani le midang nun na anti der thong thei chu wangin thunun na nena in kharkhip force lockdown tuna kan rama kan kalpui mek hi kan zawai tan asodri mel chu in kharkhip na chu engtika nge hli ani ang zona chan harani achan chu kan hun ton mek hi mihringten kan duanga kan herrem thei ani ri lo he virus rekin min noi dan da nazir alani ri WHO chuan in kharkhip social distancing li thei hun tur chu in rama damdoi thiam le enkol na in nei ten a enkol zo tok dam lo in nei huna ani ang ti hi an chan na ani ngai to ati thui hle ramro pui bera kan ngai USA a chuan an ICU khumin dai lova ventilator in dai seng lo nun na chan na damdoi life saving drugs le in ven na PPE adai zo an nei bik lo uhana khan lockdown an kalpui ma khan case kha apung chhozot zata lockdown strict taka kalpui ani khan a shivayan tlaniam flattening of epidemic curve ti kan muthei uhan pheichu ni somsari paruk chung zet an khar khipani kha South Korea hi shipui na lo beizau zau to a anin buat saina a thahle mi puyan tom im ngala mask an vua pui punna an cancela atam thayang berante sa anat na neizia omdeu te chu quarantine center a uluk takin an da a serious de hospital a an suan lut thung an man ruwa nei thatna hian a puina sa hle a mi puite le an sarkar tho ho na le fim khurna in nunna tam taka chan Italy Spain UK le US tin mun kan ria a nampui namchang ka ngai an ni nima sela hetiang ang tak shileng hi an ma chon ngai lo boka atran tira anin buat sai thalo an man ruwa nei sa an ring to ka control thei tura anin ngai lockdown social distancing an ngai Pawimawh lo kheisan nei tran tir lai po in football stadium a mi puitam takin in khelan la en anti anin kai dar tak tak mai chu ati ngai na an shelo an room clock mai tin namro puya kan ngai lockdown an kalpui nuwa po anin thunun hlei thei lo han mu khuan amma kani USA an doctor thiam Anthony Fauci chuan tunai hian a inven na lam kha lo tran maila hetiang ang e matam hian kan thi pui lo tur ati Sweden ram hi Europe ram zinga lockdown le social distancing kalpui mai du lo ram ani an ngai dan then khatan soi chu he hri hi kan veng tak tak thei don lova kan economy chiata kan rila drama kan re thei ai chuan kan na tho pa ngai hian thok se lila a shivei kan tam khan kan taksa ana na do tu alom ma zo kanga kan ne ma zo kang ti ngai dan an neya soyani chuti line an ram then Denmark Finland le Norway te chu lockdown kalpui ma saber ram te an ni thung tundin muna heng rama hian shivei le thian tlaniama Sweden ro a shivei le thian pungthung hewang hian soisel na puan tok na sa hle tuna strict zokin in kharkhip an kalpui thlai ko nu le don eng tak ang mo sarkarin thei topin kan rama chuan ma alanga la ko shan le NGO win kan thlop tha ema mi puin thu kan oi bok state dang te fak le enton kan ni mek he community transmission hi thlenglo tur hian in buat sai sawila he states kan thlen chuan anan na veisi na chuak mi lawan omdona chung ho chu risel thapa ngai ang an ni anga kan zinga nom zel don heng ho hian mitam takan kai chong thei tho don ani US CDC data chuanin zasom ni panga hi asymptomatic transmission anan na vei riat lo tena an kai chon kha ani abikin kumu pale tar chak lote nanda dang nei sa te kan film khurpui le zualang Israel a chuan kum somruk chin chunglam chu quarantine center an da sang ve kan ti keini point kan pi le pu kan nu le pa te film khurpui le zualila atul to pa lo chuan chuwa tir lawang u adam doile in vena vaccine mu chu ani huna chuan tunai zalen zokin kan lom thei nge yang chumi ma chu ibei tang riang o lockdown social distancing hi in kaidar na satur ve na thaberani kutsil le mask vu chungin he hian na dar na salu tuk tur venga kan en kol zo tok damlo kan om theyang tin he hun hi in buat sai nan kan lo mang tang kai thei bokang chu lockdown chan ber po ani heng zong han thir hian kan sarkar en lockdown a pot sei hi awm via mai aram mi puite himna angai tu ani kan tang rualanga chuan cham om lo theyang ber turin ei tur kan tho chua po in a ei tu tur kan omangai ei tur tam tak om ma se min ei pui tura kan du te anom lo chuan kan ei tui don chuang lo
Uhana khan an chung te thi kha an mu thei lo a National Health Commission khan ada khom na alo buat saya lockdown zo khan an chung te vui turin anin tlar anti Adam Hawila thildang chu ti dana omzel zok lockdown kalpui zel dana po mi puite ta na him thosi kanei bardin muntana thazok te po kan mi thiam ten an ron chhop chuak thei nge yang kan ram PM po in nun na hi apoi mo ber thildang zong a in ram economy ai po in ti asayani